Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru abari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Ngusabe kandi nawe udukurikiye bwa mbere we munsi ya video ukande subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe kuri uru rubuga Kigali Top News, aho ukurikira amakuru abari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona. Yezu Ariel akaba amaze kubaka izina mu muziki w'u Rwanda nka Ariel WAYZ, akaba yarakunzwe mu ndirimbo zitandukanye, akaba yaragiye avugwa mu rukundo n'umuhanzi Juno KIZIGENZA. Ari kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 mu gitaramo cyabereye kuri Canal Olympia, aho uyu muhanzi yasusurukije abantu. Hakaba rero hari inkuru itari nziza yahamenyekanye ndetse bitewe n'ibyo uyu umuhanzi kazi yakoze, aho bamwe bakomeje kugenda babigarukaho ndetse banabivugaho mu buryo butandukanye. Nibyo tugiye kugarukaho, ngo usabubane natwe maze wumve uko byagenze. Kandi niba ari n'ubwa mbere ukurikiye Kigali Top News we munsi ya video ukande kuri buti tukuru ukore subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro byibanda cyane ku myidagaduro. Nkuko twatangiye tubibabwira, ni umuhanzi w'umunyarwandakazi Yezu Ariel wamamaye nka Ariel, akaba yasabye abakobwa bagenzi be gutuka abahungu babahemukiye mu rukundo. Ariel WAYZ akaba yabisabye abitabiriye igitaramo cya City concert cyari kirimo umunyanigeria uri mu kwamamara cyane umaze kubaka izina mu muziki uzwi nka Michel Odebayo Oriyanka uzwi nka Ruga. Iki gitaramo kikaba cyarabereye mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kwa gatandatu ku itariki ya 19 Gashyantare 2022. Uyu mukobwa nk'uko bizagaragaye muri iki gitaramo yahamagawe ku rubyiniro aririmba indirimbo zitandukanye, aho yaririmbye indirimbo yafatanyije n'umuhanzi Juno KIZIGENZA bakundanaga. Akaba yamenyesheje bagenzi b'abakobwa bahemukiwe mu rukundo, aho yavuze ko yituye abakobwa bahemukiwe cyangwa se abakobwa bahuye no guhemukirwa mu rukundo. Nkubitse ko Ariel yayisasaba aba bakobwa bahemukiwe kuzamura urutoki rwa musumba zose rusanzwe rwifashishwa mu gutukana. Ati indirimbo ikurikira nyituye abakobwa bose bahemukiwe mu rukundo muzamura urutoki rwo hagati ku bwabo. Akaba ari ibyo uyu umuhanzi kazi yakoze, maze bamwe babifata mu buryo butandukanye. Ariel WAYZ ndetse na Juno KIZIGENZA nkwibutse ko batandukanye mu mpera z'umwaka wa 2021, buri umwe agashinja undi kumuhemukira ndetse baragiye banabwirana amagambo atari meza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngayo nguko ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye uri munsi ya video kandi kuri buti tukura maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe hano kuri Kigali Top News mu makuru abari kuvugwa mu myidagaduro. Amahoro y'Imana banina.